Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ja molim Hrista Boga darovati. Vama prečite, vladarke naše, Bogorodice i prisnu Djeve Marije i sve otvornim tvojim duhom, sada i uvek. Amin. U ime Otca. Amin. Svetoga Duha. Dobre stradače schovate jako Gospodelo vijeka. Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Prečite svoje matere, o Boga, svetitelja Save, prvoga srpskoga arhijera i Svetoga Duha. Svetite sada. Draga djeco, dozvolite da vam se obratim sa nekoliko riječi. Svidimo s ljubavlju, svetitelju Savi. Upravo svestvena pomoć opštine čini da mi imamo ovo što smo. Zoli. Draga deco i svi ostali, srećna nam slava u ovom lepom danu. Lepo je proslavljati slavu i lepo je, moram vam priznati, biti sa najboljima. Vi jeste najbolji, kako đaci, tako i kolektiv kojim rukovodi ovaj vaš direktor, kome mi pomažemo onoliko koliko možemo. Ja vas u ime opštine Pavla pozdravljam, a sa mnom tu i Stojan Nikolić, predsjednik opštine, i Aca Jeftić, predsjednik skupštine. Cela volumenta opštinska je danas kod vas. Znači da vredite. Srećno vam bilo. Spajaju i ljubav u nama razvija. Žene kolege. Knjiga u svojoj sobi. Bio je princ. Devojka, ajde, predstavite mi se. Nina Stošković. Maša Kruška. Nevena Simić. Sara Demiri. Iva Mirković. Jovana Lazarević. Sarađe Vojinović. Lara Popović. Dobro, a ko će od vas da mi kaže ko je u stvari bio Sveti Sava? Ajde, kažete. Srpski učitelj. Svetac. Književnik. I otvara škole. Dobro. A po čemu, recimo, ti najviše ceniš Svetog Savu? Po tome što ima slava Sveti Sava i zato što nastupamo sa folklorom. Šta ti misliš, šta je najbolje kod njega kao osobe? Ne znam. Dobro, jel hoćeš ti da mi kažeš šta ti najviše ceniš kod Svetog Save? Pa cenim to što je otvarao razne škole, bio je učitelj. Katarina Dimitrijević. Katarina, reci mi, znamo da je Sveti Sava otvarao škole, znamo i da je pisao knjige, a je li on pomagao ovako i drugim ljudima da, recimo, nauče da bolje rade neke stvari? Jeste, pomagao je drugim ljudima da nauče mnoge stvari. Kao na primjer? Da čitaju, da pišu. Ima kažu da je pomagao i kako da seju, i kako da žanju, i kako da ovo, i kako da ono. Da. Onima koji ovo spremni, šestom Barašetuni Blagi, Svone Djevojke Marije, Svetog Save. Molitva nas jaka Vidjet ćeš manastir što veru daruje, vidjet ćeš da Savu sledi zemlja cijela. Čuli da on nauk Hristov pripoveda, a narod u njega ko u oca gleda. Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nahvatala makovina od greha. A kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapijela
tak